hitza ematen du, sentsibilizazio eta trebakuntza programak garatuko dituela. Zaintzan eta etxeko lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko eta erabakitzeko gunea emakumeekin partekatzeko. Bere eskumenen alorrean lagunduko duela zaintza babesteko baliabideak eta zerbitzu publikoak garatu eta finkatu daitezen. Desarrollar las políticas municipales con perspectiva de género. Incidir en la transmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria. Finalmente, llama a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas tanto por el movimiento feminista como por las instituciones y apoyar los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias. Aurtengo martxoaren 8an, munduko mugimendu feministak dei egin duen grebarekin, El Carmeloko ikasleok ere bat egin nahi dugu, emakumeok planto lemarekin. Menpean hartzen eta zapaltzen gaituen sistema kapitalista eta heteropatriarkala salatzearren. Horregaitik emakumeok bat egingo dugu gaurko egunean. Demostramos así que sin nosotras ni se produce ni se reproduce. Dado que tenemos la capacidad para mantener esta sociedad, también tenemos la capacidad de dejar de mantenerla. Tomaremos las calles hoy y todos los días. ¡Fora Borroka feminista! Eskolan daude, amalabak aurrean, aita semeak lanean daude, amalabak borrokan. Berriz ikusi beharko dugu, mamu sexista auzoan, berriro ere ez da faltako gure erantzun feministak. Aita semeak eskolan daude, amalabak aurrean, aita semeak lanean daude, amalabak borrokan. Eta patroiek moztu dute gure soldatak zati bat, eta gaudean burungatzen beti inoren menpean. Aita semeak eskolan daude, ama